Yakung jai nyeret gedik cai mes-mes bangkin cai ini. Resolah cai ini sing ada pengerasan tegen Yakung ulin kita ulas wakini bagal. Cik, mai bagal cik. Mai, yen sing muceret. Pakaian dinase lho. Sing dadi pegawai negeri dinase oyong. Kini dadi nak sugih. Dumen-dumen dadi nak sugih gitu. Sajane babu, sajane kata kumpukane mono. Coba. Kamu tadi las apa dalam piala udah tadi las apa sani mangkin wenten atur titiang samatlo. Sane pindah ke Bantang siwa marune punika boyo wenten tios puniki wantah sanan dua. Sang sapa sira jemalih bos-bos. Sane presiden negesin sanan tuake puniki. Semaline patut tegas dipun. Mami dan Lugro matur sisip di tiang ratu waklung mutir. Inayan baosen dados puniki tata wadana duwene napi wenten pikayunan Joko Dewa malih. Patut pisan sekali atur pengabdi. Didiang kenal rasa puniku. Dong udah dados kayang mangkin putran dini puni jenih. Dan raus sakit ngoborus dados ajereh pisan manah didiang. Duane didiang uning sapun napi gagadoan putran dini. Ya diwang di tiang anak ini anak rauh. Lantang tuh Dewon ini maroi pun Dewon ngajak-ngajak Dewon semua sido rauh. Ibu nak kangen pesan kapin ragane Dewone. Rasa sing presiden ibu pasah kelawan ingi Dewoning. Mapane Dewa putrane ibu ni sinungil. Ning Anu Bu, sedang melau pesan nih. Ibu nak subuh-subuh musudo. Ajak merayunan bareng-bareng aja ibu. Ibu dengan rasa raga. Pasti keluar nih Dewo tekoling tengah walau. Dan keluar janji. Ya. Urusan dia ngampun ide nasi di pondok. Nek malu. Wadah jangan di. Cai parakan jadadu dijak kai ring cai gusten cai ne. Ring ring pedukuhan. Pedukuhan. Ring tadi dukun tak bunci. Mula mana dua bajang-bajang. Apa aturena putran dulu. rayunan, Apa bedung? rayunan, pecek John. Bene apa? Siap. Goreng. Jod. Sate, Jod. goreng, nggih. Oh gitu? Ayam mau panggang, mau goreng, dan Ayam Siap mau panggang, nggih, mau goreng, aduh, isi bakso John orang cai. nggih, sate, sampun mau panggang, mau goreng, basan. dipuri dan manggil Iya, ajang-ajang. beli. Ya, Ibu na wenten karyo. Titiang sarang beli kadang boleh oleng ah. ya. Tadi Kali siap sampun beli dong. Ratu. Tadi mau peragat kan ya nih?
Sampun tuh. Sampun. Iya. Ini pun beli pikun-pikun nano. Aji atur ngotan lunga-lunga no dia mereka anu karya anak. Dia aji paling sensam. Bisa untuk karya. Bagong, sugero di tiang matur. Kados kemong ang mana di diangkat di mangkin. Miragi atur di anak napi malih parakan palung cokone sarong kalih. Kanthi wawu matur sampun katuran serayuna katuran soda antukipun idukung tanggung titi. Kemon boyo nyeditiang sampun napi. Duane sekuning titiang ipun idukung tanggung titi. Usahanipun karya mentak linggih. Ben kalih laris kekalih pianakipun. Mutatah punika duluring karya. Yen manah kang untuk titiang nenten yen puniki lungsuran yayah suro dan katuran Teliana. Nenen malu beli. Jak tuntut atur beli. Rasa beli nawang, rasa beli nepoken. Ida katuran bogo merupa lungsuran. Nyen ada bani nyaksian. Atur beli itu. Pasang cara nulung rumah pun benar iya abang beli. Lebih tadi abang beli. Murah. Iken. Iya namun tu tugas. Atur farakane. Itu pok kelawan idolir. Dingacai. Nang penuh metakon. Oh. Itu masih cai dolir. Tiang Di benangang ida dua gong katur rayona. Apa ada no cai nang pasia. Kan Sing ada. Kan? Ada no cai nang ilian sate. Kan kok aja John Yang jadu. Apa ada itu. Hijau ada perah. Sate mau goreng, ben mau basah. Siap belebang ben mau goreng. Sebinaning lungsurang. Kalau cukur dewa mi kayo neng kadi makin. Ratu doagong. Yen dados tunas titiang lawo nung weweke. Cokor dewa nepasin wicara kadi makin. Iratu iring titiang ring puri. Parok kadang ngiring ida doagong puter. Punika aturipun gabang yang kemana atau titiang. Panten Cokodewo iwang nampening nepasing mina kadi wicara kadi puniki ratu doako. Manggura? Isumane tlak-tlak letakang kelah paman. Dong udah ada sangat pesan paman ngebela padi kawan yang bapak duka. Wasit! Kau yang kepo atau paman nih? Bareng paman cara nabelok, hah? Sekan atur paman aku, sekan atur palak-palakan lah. Paman mau bela? Inggih ratu doako. Napi malih sebinaning lungsura. Napi mawe nang titiang purun. Matur kadi sapunika. Duwani titiang uning ring kewentanan manahipun ni. Duko dangun titi. Dan sampunipun jaga purun ngaturang boga mina kadi lungsurang ring edayanan. Ampun iya kadi lungsurang aturangipun. Kadi rasa ring pewayang Cokodewo maka kali ipun rasa ten sida purun jaga langgiana ring Cokodewo. Wah! Tiang ratu sing daya gelap nang janine. Dan bino cara tumo tingkah kini. Rasa anget yang telah kenyaput dan saput telah dong ceganing tegau. Uleng di tengah saya kan nyedot gede gelap nang janine. Patuh hitung mencai ngajai duko tangan keti. Sudah di dino na jani mengerti saksi begitu. Wakis momat ngelah pengabut cercai. Ura, dingacai pemuda sidana ke agung. Ratu agung. Ratu keselengegan titiang. Duaning mana titiang ku mati ngulati. Mana jejer Cokodewo kantun ngawong jagat duwene. Inggih.
Yang sampun iki ledang Joko Dewa ring Didiang sampun waneh ngangyang Didiang parekan. Napi malih yasa kerjang Didiang iki ring puri. Megedi Joko Didiang, megedi. Pak, inggih. Boleh. Jemak sampatan. Sampatan yang lah. Weh, dingah cai. Hah? Diang sing bongo. Sing karuan mukisit. Cara kena baku dasa senti batas sini. Yang sing mekisit menjalani sing ada lek. Kenapa tuh bergizi? Nah, beli. Bukan. Sampatan. Kalau ada pesan yang kena kena beli. Oh, kena cai ni. Didiang mekat tuli puri jadi sodnya pada ring itu doagung. Melangsan beli ngapel ngentereng jaga tedini. Pangsing pejalan beli peleh, kadian beli benih. Kewala pet perade ada jenalo apa-apa di puri. Perasaan itu nah. Ih, dia kan liu. Dari namunya jangan gede. Didiang memamit. Sumpah mirip aku ngerasa menang ngecam ini. Yang kena tingkah ya di kota Titi. Sama kau ya memado-mado kapan pulih di Surya rencana memekas jalan paman. Mas dia ya di kota Titi. Hidupku tanggung Titi. Benar. Wako yang kadi pun ke bang yang Titi yang aku salah. Jangan Tot perjalanan aku ke Kau udah mau jalan? Berjalan. Angin. Puri. Botawa. Karmu palo cici. Tone nado papa kagwasi yani cai kena teken karmo palone yang sing campur hidupku tamu titi bangga jajani. Sang Surya kiji lakon nik kiji lakon jeneng ngajak ke dado kanthi kali jani sing teko dewe tuwa merasa bangka pulon saini kang Didiang sino palungo Gusti makin lumut rauh palungo Gusti kadi nadak sare saha mapidana ring sikian Didiang nabi wah Didiang Keket mau kesiap cari wakil tekong leboni mai kepedukukan tanggung Titi mirip yang ibi puan sing ada satu bani mau celap mai puan keririan caini tebual isi rumah caini kiwalo jani agung teko mai mau kesiap Keket belum matah-matah pesu mau keliap jenang caini semi Hawang cai, hawe nang wakil teka mai. Ulo tuah ngabo ni madan upon teken cai. Rek salweren kamu benar mau pala. Benar mau takon ken cai jadi ada cai ke bubu di sini ditakon titik uliannya.
Kadien wakil yakung ane ngemang cai tegak dadi sedahan. Dados kadi sapunika bahwa jano duwene mau sang sikian titiang sakti mau sang iriki dengat dan wedan saduru purun. Gusti yen sing dukuh tangun yen kumanti titiang iwang nabi malih titiang sampun tuwuh titiang nenten aja ring padang kewalusane lungsuran titiang apa iwang titiang belis tangunang saya inggih agung dosa kurang pati cai abesek mana si Puramada tekan linggih kita anak aku. Ija perah cai ngatur orang rayona suot gentak linggih lungsuran suruh dan pianak cai ni aneh bang cai itu ada takut. Ya titiang kasengo ngaturang careka lungsurang ngaturang lungsurang petang cai pancai ni siro di gumitan ngajangan careka nabi mewasto careka nabi mewasto lungsurang sekananing saneh peragat nabi jo peragat niko mewasto carekan ulek bahas dados nasi carekan payo carekan kukosan yen jagi angge banten pawenan punika ko perayas cito saneh mewasto lungsuran punika saneh basil mewasto lungsuran puniki titiang aturang itu saneh suglo dalenan mekerek sami punika sampun omah Reki jo kena iya saya itu tekeni wakil sing adelen wakil tekeng mai mula dua memargiang nyalanang titah kita anak yakung bangcek bangke yen ku mati punika ngawinangi desah parabu saling karno sampun peragat hiasati dia ring penjempada ledang ide nyaput jiwa permanan dia madak sangkaning titiang padam kerja rahayu jaga detik suryo bencana kadien saya ulian saya ngedelang yang mata bila biagung rasa hangan tekenu kudang saya ni kalau kini dia nyen cari salah tapi biagung saya nyeret ketik saya mes-mes bangkin saya ni resolah saya ni sing ada pengerasa tekenu biagung uling kita ulas wakil ni pak-pakal Mahai bakal sih. Mahai. Yen sing mau cerek tu cai mati. Yen sing bakal mau cai mati. Cici. Bakal sih. Waduh. Udang tibuan yakung sing kaya nyeret tadi waduhan gede jelema ukuh tangun titi tebak kukul caine nyenani mirip para mobile kelebihan ke 5 juta rebut yakung ini
Yen sing wong ku macaine. Bangun Cici. Jaga apa cuma kayaknya nak perangan memocor. Yang mula tulis kidatnya pedagang. Mati jaga. Bung berkesahabatan kau jangan bebat gaya apa baik cuma. Kasih tuh mulut sial. Tapi orang yang alih gaya pang sukses. Ke kodok ewah masih tepuk. Liu nak beri tuang. Kalau saya ada maya. Tunggu lo mabuk. Sing jodua ke keras. Man, Minum keras pemabuk maya sing. tagih pes kalah ya. Oke, wah kepal. Kamera jangan adap japa bayu melinasi. Ada. Adap kamera cie. Diang man. Kiri-kiri. Bocol oleh gaya. Mai mulai. Mesin nyana aja pakai ke kota jam boleh dekat dulu ngapain pangengal dekat di pondok mai. Sarwangnya nyala ati. Dilak aja mau kejang madep mana. Len alih mam jalan nih. Waduh. Ya orang tunggu. Daulan ni dewe. Siwadon akolah, siwadon akliwan. Yang gede dong. Apa nak megeling nak keling tu, megeling. Jero wajah lu nyen Nah, yang uli dirang di rang raos ni kena. Kenal bentuk bapak dagang sampin tuh. Ane moko-moko. Nasnya lengar kok dia gomrang. Ah, pijeman. Nas lengar moko gomrang. Jero Oh, tiang sing jahat delet tiang lah watangan itu jero mai. Ya dong. tiang hidupku tanggung titi Oh, Tiang wadangan di dukun teman jero ini bagus. paling bagus bagus tuh yang ada jero ini Ada Beli dah kau nama. paling bagus tuh. Siapa? Oh, Siapa? sing tuan lando pada tegah tiang made karuna dan tiang apa? mati karuna Apa? man tuh nenek bundar tuh yang ada Kok ngapal, Bo? Ntar apa sih? Ngapal. oh tuh bersih ane badang besi selam tuh gitu. Yang kulit, Bo. Dia memunyi Dia dia. bunyi nih. Adik bangke bisa memunyi ya, heran ban pasti bangke ngabut tip Cerin ngajak dulu bangke ngabut tip. papong ide dulu Bangsing jakan di kebes-bes ban cincin bangket papung tanam daulang papung Udah nanam. Padi orang paling bagus. Iya orang bagus pang dia nanam. Jadi bangke merentah. Dia mau minum. Kini sang. Kini malam pinam ni. Keken tuh. olasin papung ini Iraga jadi manusia. Nak pemaragat lakar singlu. sing idang bapo jenah jening duani kungkungan bapo ni subonusan tanam mengalam jening tanam Dan lalu po kan mafi hitungan malu. Jadi Iki tak mati. tiang pasti ke lakar mati. Lakar mati. Lah jadi tulungin dia. Beli barang nulungin. Tanam bangke dia. Mai. Saya. Ada sinyal ni. Wah nanti ya. Mai tulungan. Sing kali. Nah, mestinya lulungin kini nah. Jadi beli sing bisa pada tulung kan anak, kan nyama beraya. Manian beli mati. Saya masih kerada tulungin. Sing idang nanam ini. Tidak nanam bangkian pendidi. Oh nana. Mai, baca. mai. Aduh. Dalam ya loh.
buat saja beli gulai nih. Dan bangke pengumi sing ngentot aja nanam. Tuh genpok ada. Oh, Mi, apa di pasarnya di situ? Periksa. Mimi kantong. Misi pas deh, misi kengkenan tanam nih deh. Di tes nih. Oh, pesta pas. Bes. Mana nih? Kisidang. Kadang. Kosong. Nade, kadang-kadang wih, kamarnya guys. Limanya pegang, limanya melarang. Kenapa ke tengah? Mau barang. Wih, paten. Wih, ini deh pakai mataku. Ini. Ini orang. Ini boleh kalau ini buat tanam nih. Ini buat ini urugen. Oh. Cening Diam mo. Kau bertanam. Kan kakek kau. aliang Mati-matian yo. aliang pinget cening. Lebih unang nih. Aduh. Nih bakal Pangado setanan apa yang lawan nomos apa ini. Memin boleh. Pinget cening. Jadi mati urusan toh. Orang isinan pingat, apa isinan Aku pal? ngingetin. Kene yang nak mati, pangalo nak ngingetin. Hah? Harus di gumuk itu isinya tulisan. Kali matinya. Tulisannya kaki atau pengbelah bang? Dukuh tanggon titi. Kulit kayak tulisannya dukuh tanggon titi meninggal dengan selamat. Dijadu nok meninggal dengan selamat. Anusan ini karena apa aja bakat pamor ada. Tulisannya. Ada nang apa? Ian sing urusan tanam. Deh lalu, marah pamor nih. Jangan bangke perintah. Gua bahkan Nih kawang nih karena mama pingat ya. Pak Dijane jang nih ya. oh di itu ya. Ini. Oh. Pak ada Ya ada nak liwat. Dan nanti dia ada di jok. Ian ada nak liwat Nak liwat. Kena bener ngingetin. Coba. Bahkan Ian kena ada macet. nak liwat sing kena bareng ngingetin. Nak beliwat sing ngingetin. Saya nggak yang ada nak liwat idang pada macet tuh. Oh, gitu. Oh. Bang itu pangado angon pampu pinget. Ini kadang man. Lagi tu dia. Suk semua bapo Bapak, apa Ben? Apa ben? cening subola Cerewet nih bangke ini. aulan bapo cening. Nejani tegarang toleh. Kelot kangin cening, kelot kangin toleh. Aduh, itu tieng. Jemak dona. Pepel. Bakal ide cieng. Aduh. Angon kenapa? Angon kenapa? Oh, cieng bang ide cieng kuning kayak gini. Kini aku semat. Ada semat. Ini kamu sahan rago tuh. Yang cak mendagang semat bekarang cewek-cewek. Adik, itu beli semat, beli komang apa le? Sematnya luang gilik-gilik lantang, gede. Demen je cing ada semat gilik lantang. Semat gede-gede, weh. Semat tuh expired. Ning, Angon kan, aduh, cieng bang. gegingan jenenge kaden mau dagang tua. Ingin sebet angon sana nih. Oh, bang ide cieng angon sana. Do jeneng pari cedo lautang jemaat. Dijane kan ini. Lautang. Alih-alih di alih-alih. Ane ngerawas nasi sekan masih. Aduh, sebenarnya kita. Iya kan ini. Warna nyong. Kalian mantis. Kalian bis. Cieng lah.
kira mati mana trek dia nih bebetrek tak bahwa. Oh, Ada nak pipis kang paling kantongnya pedak sing misi. Nana kengal-kengal jening boleh. Sing misi apa? Kalin papo jening, kalin papo. angon sana nih po. Ini pedagang tua ya. Aduh, Din medagang tua. Nyenawang. Hah? Nak mati ngurin emang hadiah kene sing tawang nyanan rezeki teu. Oh, jadi biar pedagang tua. Dagang tua main. Ayo sanan, Sanan Ukir. tapi ukir. perada panglu. Oh pang luung ya. Iya nawang. Ah. Kuliah dulu gini bakpe. Oh, Bangeng ide lakar sanan. ah. Angon pedagang sakitnya lais. saja udah deh yang kita cocok nih. Aduh, Jani mirip ada perubahan sesaget yang sing kena masih pan pas Lumayan Lu, aja. ewah dong. Baik, Sambil gitu, lu gitu. si je di Baik, sangat. main, baca. Harap lu, Din. Boleh lah. sing sama bang. Malah sanan kayak dapur. Des, segar saja. Engken ya buka engken. Ngomong man, yang pasangan des masih rabot mau kejar kedas. Artinya long ya ditukar. Oh, main Iya hening, ya balik dua ke nyilang. Prabot masih subur Ayo ban, alo nyilang. Ne jani pengseng engalan tengah ini. Bagus sangat Dia masih ngapun. subur. Oh, Main boleh lah. jalan engalan boleh kan. Lo, mau lu, kakeknya yang dari kene orang kene rumah ayo, rumah lo, bapak di Mau kalian sampai ponot yang lakar puas ngajain lu. Kemong kena ke? Liu putus sanidana ke aku, Ratu Duagung. Nabi mawenang pulmuh cokori dewa, mawentang nang untuk sering karang kepateka. Medal singi kiratu makin. Inggih didiak. Nih jani geladot metakan kapin pau kudaan paman. Inik nabi ke bawah semang. Depang nih subuh liwat-liwat senten buka keni. Dong udah dari sing ada panjang teka main kepuri suri rencana. Nak kengken tuh untuk di paman. Sugero didiak matur kadi mangkin. Medaging kadi bawah sepalungok cokori dewa. Umanti nenten wenten banyak takil. Kepuri kadi mangkin. Nabi sani Aku mawenang. nih mawinan. Sampun didiang seselah Ratu Duagung. Pemekas kewentanane puniki rikau ring pengate pak. Apa aduh? Ipun parekan palungok cokori dewa imade karuna memulihkan punika jatuh. Sami semuyuk banyake mereka raris rauh ring pekubonipun. Duane makue pinunas pengidekipun ngrika kenten. Riyen sing gelah metakon. Paman sing matur. Ulin mengelu sebaban paman ngengkapang untuk kene. Nyalit manah didiang ring palungok cokori dewa. Napi mawenan kali punika sinak palungok cokori dewa.
Rahman dia duka orang sikian. Di geng-geng gelas yang pedih segala panjang sing ada mai kepuri. Doyan kedo atur paman. Kedo bergelah. Uli kijaman matan paman kena bergelah narko. Yang kene unuknya paman masakone paman. Saat naga paman ngemadakan panguwuk. Suri-suri kencana ini kedo kena paman Amat nenten wenten mana diangkat di punika ulah. Ini jani Kang Wang kitan paman ini nah. Lalakan kepuri. Matur yang gede beli agung. Tenang dia dewa kanti ngamres kene. Di geng-geng ini yang ngamres. Ini mangkin sampun unukang pengabeh beli ini saya. Bang yang jam suar puri. Benar matur. Apa atur aku kapene adik-adik itu ya di. Jugro di tiang matur. Wenten bosi dari yang sikian di tiang. Ngawe nang pajaan enten wenten rauh takil kepuri lah aku. Mana matur benar. Genggen mirip punuk nih. Sampun saking suwe di tiang seselah. Punika ring pegatepan parakan pelunguk Cokorewo imade karuno memulihkan puniki jatuh pulihipun nyamut kebosanan wak makin kewentenangipun Ratu Duagung sedang sikat makin kewentenangipun napi pinunas banyak sida kesiden yenane tiwas presida suke yenane suka presida kena penyukaan kadipun Iko mawe nang laris modiosa bakten dipun banyak res kewentan dipun made karuna. Oh, yen jene unuke. Patutnya agung kemudian nyelah. Tagih sanam tuake. Yen ali atas resto, ne ada di jagat ini. Ini kekerjaan jagat. Yen depannya lah. Manut ne madang. Apa adane? Ijang utawi. Apa dia mat? Patut dia matur kepuri. Tuh iya sih ada matur menang jam ini. Sejapa aku ngekemu. Aku yang kali pun kebangiang di tiang malih. Yelakan kawetan ni pun mati karuna. Pelunguk cokori dewa. Kalau kene, ini tagih yang benar-benar. Laris, sanan tua ketagihkan dia. Yen sing bango lautang gengge kena ke aku ngan mati ayo yen kadi puniko bangiang di tiang kadi mangkin ngumargi pelunguk cukup pakaian dinase ulung sing dadi pegawai negeri dinase ngoyong kini dadi nak sugih tumen-tumen dadi nak sugih gitu Bu. Kalau orang kaya sombong wajar tetapi kalau orang miskin sombong keterlaluan ada ulian sana tua cip ini pengalaman cip Iya nak lacur genggen mau bangkes. Iya nak lacur ke sepidan mau bangkes menuju gelem len. Krisis. Yang jani lah kau mau sugih len bangkesen len. Oh bangkesen len. Sukses. Ini udah manatiin berarti nak sugih mau bangkas kan mau berbeda len. Dan jember enggak liang jo rago orang nulis tau gitu
kok sugih nudang lek itu pelak Kadrok deh, kadrok. Beli sugih hulian enten makena beli. Yang bapo. apa kemangsanan tua Di bapo matanam sing saya ada ngabang apa? Beli sugih Nabo mati dong. somong jeung itu mah kesugihan. Kawalang sab ke di bapo. Hulian bangun ide sanan tua ke di bapo. Awak-awak mereka kapakane jegelai suka beli kati suka bukan jadi si keuangan apa? Ibape kan kena yang punyung yang cepo. Iya sajo. Kenapa deh kan? Abang punyung ibape nih. Kan mau puyung ya nih. Ah ini bandane begenah. Oh nana mah. Uang ben besek. Apa? Apa Oh, konen? nasi lanying sing misi. Ah hasil anjing Tuh bisa tumpang. ngasih anjing tumpang ada itu. Dojin kita. Nih, Bu. Nah bengai tumpang nak maren. Main mana? Dalam di bapo. Ya tumpang kan saya misi. Tapi dengan dasar nanti si dewek sebuah ngaleh-aleh ngedot penjalani bapak. Uli pikiran sejemput ici walau dosen. Dasar bapak sosok ngaleh-aleh di bapak di sampai di pat-pat Tidak jadi aleh dia ada pemumukan dia ada pemumukan nih lo pemumukan dia nih udah ngelaga pemumukan yang boleh nuanya mana bisa tulisan tulisan duko tangan titi di bapak bangsa palat tawangnya sujaten ane mati nih lakar bongkar pembukaan ane Ngomaling pis bolong si kawan-kawan tak Weh, makan kalau butuh. Apa dawang? Jalan melengah langah. Senawan nama munyong, siap. Apa dawang? mirip dia mau munyong Ya polos-polosin orangnya nggak polos-polosin. Pel, sukses apa? Ini tumben yang saya ada ingat nyaman jangan ini klik-klik beli gulai beli apel. Jadi yang main apa bapak pujung, Bang Bapo Kang puyung Wang. po. Kang Wang po. Munculnya Kang Wang mengeros. Untuk kan. Oh, Semua po. Dojin mandro. coba jangan mandrau sih bisa Yang kalau sulit. Sing pulang. bisa mau mandro dong. Oh, Kang Wang po. Kang Wang po. Nak sing ado apa nyen po. Wah nasi puyung lak-lak pikang misi Bapo dedemen nang Bapo tunggu udah dari ngawang-ngawang ingat yang ada bunyi mo Ya nak bapu. iya nih mirip melang bunyi nenek mau lo Untuk udiang apa keuangan pujung jangan apa? Inakan awas bapu. jangan punya di bapak punya di bapak bapak Mana bagi pesan bapu jenis. Ada ini anakku. Nising jada lendua. Ajak keduluan nulungin aku. Dadanya bapak saja nih atau tumpukannya mau lo aduh bapak udah dari las kamu ngalahin dia mati
Bapong ale, jenis mati. Ulian bapong kapara jaya, kapi sunaya. Paunan bapong masih lampu. Nedwaki made karuno kane nulungin. Nana pakai bapong. Semua tiang memang jadi bapak Malaysia mati bapak super rumah sakit ramantian bapak bakal gelanting ini jadi moklong. Pakalnya pedang untuk kene mulut tua. Pejalan bapong. Alon-alon. Alah, bapak jalan, Konen kadira seperangkat yang lambang kemudianan. Kewalene mulu pejalan bapong. Mana rumatik bapong, mantongos ane melah. Ngemasin mati. Di mati karuno. Ya Itu masih apel. Mati gini kata bapak. Umah bapo ni subodlah. Sing ada dongo si jening bakal mesayo. Kijo ya pejalan mati. Bapak mantongos ane melah. Ajak iya nyenate. Cinga setia muli di Bilo kedua. belo. Ajak pianah bapo nadi. Kenapa? Rona lamang salam tiga. Kampur ayam tiang. Jauh tiang memuji. Anak-anak suar-suar sebut amon tuh. Mare sumekan yang beli ya sih bang. Maka kan jakonian. Besok pangalung kan lo pangalung. Ya ada kuliahnya. Kuliah di bapo. Nih ada rasa panah nih bapo kesengsaran gini. Sing rasa sing umum bayar tiangnya beli komang. Yang mata di made karuna. Beli made karuna. Berbeli. Beli kulit. Beli yang menatan. Komang apel asmara pura. Ane badan lo belong ya. Tiang beli. Lo belong tuh. Ada Yang mongkek. Nih lo mongkek. Yang mongkek. Lo mongkek. Nih nih. Ada tiang itu ahli lo santi beli. Lo santi. Tiang loh luas ada. Lo luas pasar. Apa tiang jadi lacur segala meme bapak. Apa tiang masih sepupuan. Gini. Zaman lagu tiang. Mire belum masih sube mingat teken rosi bapo. Sing dia beli ane ngomacani bapo. Beli aja Ulungin i bapo. Bapo mahang ide sanang. Ulian sanang beli suka aja dulu sing wong Tadi kene ngeredek beli mas ini. Beli. Saya somong beli. Jak beli jadi tiang kapedin beli. Lah jadi menyama. Tiang nyuk semang pesan lekan beli deh. Beli suka, beli liang. Bantir. Kewala panah-panah di bapo sengsara apa guna? Apa gunaan li dok suge? Sukat dari ulo rawas lan ke pondok beli sing keuangan apa? Eh, Dia kata orang tulungan. cuma beli sebuah ada villa dasar. Tinggal pilih kan. Wih, Sajan tuh sajan. daso bilang. Ya di kamar 236 bang ya. Kamar
Cinglah bila wadaso kengken nomor 36. Kenapa nah hebat? Yang beli legan beli nih deh dia. Dong semua dia meraten dia dibeli. Dede ramak itu sukses. Apa aja pagelahan beli nih yang lu. Itu pagelahan dulu aja pokoknya. Main namanya Pegelahan lu Main ke kengken. pondok beli. Beli lah pondok adem. Ada jadi ini pondok beli. Oh ini jalan itu. Oden membangun, beli oden sempat. Ajak agak ajak lihat kalong nih. Yang mau ayo. Beli made. Suwud lo sempat diambil kau nih lo lega beli. Kayak aja sempat kena duit beli barang ngerasan sempat masih. Beli made. Kayang kejani tiang konen presiden bakal ngesapa. Paunukan batin papan tiang ini. Dong subuh lantas beli. Konen manti ama yang hutang kape nenggera ramo. Nejani bapo subuh ngalahin mati beli. Kini lo ban mapinah panggigisan sempat kena duit. Di manusia perjalanan itu waktu dulu lega maurib pemeragat lakar mati. Kadirasa niat ya peninggalan lu ngeling. Ibah pun si lakar muali hidup gue. Beli. Di subane ada raos beli nih buka ketu maruk kape nintia. Mara dadi mutu galang apa ada kena tiangnya beli made. Beli made. Kemudian lo. Namai malu beli. Kayaknya. Yang marah tuh kuling pekan aja beli ke apa? Hah? Ada ordo beli. Orta apa tuh? Lacur nih beli lacur di ragu beli. Kengken lah cor kengken. Sana nih karsang gini ada anaknya aku. Hah? Sanan tua ke lo? Beli nak ningah masih kedo nih bukan. Sanan tuh. Kengken aja nih. Kengken baru jadi kengken sudah kau tuh. Yen ganti ambil lo sana nih. Apa lah kan tol ini? Coba. Saling nyekel kayak bilang. Adab kalau orang naksir. Jani lemak kedah aja makanya. Kengken berdaya pangsing katur sanan dua ke kebuli. Nah, cinglah itu kengken tuh. Kengken apa deh? Beli buka Nang, ajak lu bekejang bekejang. beli. Nengil men. Nang pedingahang malu munyin tiang beli. Da beli mepanganan sepet tajak bekejang. Seng dadi seng pragatang yang sepet beli. Beli. Kemudian lo. Jani kene san ban medaya nang bangun malu beli. Jani kene sen ban medaya. Apa ni da dua go ngarsa yang sana dua kedo. Ne jani lan ngadang pasi umaran beli. Ah, jalan mo Usi umaran. tua bener beli. Ada yang mau bantang saya marah apa? Tuh dia nggak dibeli belum. Sanan tua itu angon bantang si Umar beli. Mat-matan saya marah nih. Nyen jo presiden negesin. Sanan tua itu tur maning patut tegas sio nih. Do pina kejayanti di Pesiwomaran kok lo. Tuh ada menang. Bener. Menang. Tur maning pikoleh anak kejayanti sejadolen. Tuah sanan tua ke sidekatur. Tur maning Yenin muani anak itu presiden negesin sanan tua ke. Tiang bisa dia bakal mesomahan. Mejauh kepak lawanin ajak nak muani. Kini lo di Subane pindah-pindahin beli. Bakal ingat beli. Ada nawang ngasih saran cuakinya. Man beli sing awang. Beli si nawang. Mau beli nih nampi kan masih nawang. Beli nawang. 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 Sing apa buat tiang sing apa uno. Beli. Jadi kengken bang nih.
tiang ane nawang Hah? tegas sanan tua gitu. Iya, Apa nih bapo nunen tiang di pengipian bapo? Oh, nawang. Ilu nawan. Iya gitu ini udah banget pesu. Adik itu. Tunggu dia. Jangan ada nak bagus orina tadi juangnya sana. Liusan dayang liya. Aja nih bojak itu. Jangan setuju jangan ada saya marah. Apa? Lihat guys, Jadi panitia irago. Hah? Kadang si Umar rago. Ane nawang jawabannya rago. Ini jadi wasit, jadi jurinya. Jangan. Oh, Apa lah Yuri? Jangan asal nak ngomong orang sana tua mau aja kalah. Oh, karena sing bakal lo santi sing bakal. mapan juri, jurinya. Ini kamu gugat. Tidak bisa diganggu gugat. Nah. Ya gitu. Yang begitu lan. Beli- Sobiahan jalan. Nyobiahan. Lan. Nah. Beli jadian. Ada apa? Lebarannya. Yen peratu, ini melingge. Tinggi. Yen parkan, yen pajak, percaya bang negara. Nih dijajang nih. Tuh, Oh. curi kebongnya ini negara. Oh iya. Nah, pada aja. Ah. Paksa ada makatak sana nih. Asal buat Jawa apa jak leh. Kade rasa belah jak pelihan. Lihat. Lu santi sing bakal. Awas sanan katur yang ada nak menang. Dah dua kilangan lu santi, kilangan sana dua. Nah. Ding tuh ini. Pesuayang baru. Ah, onen. Kemudian mulai. Nyoba. Oh, nyoba. Oi, mana bukan? Wes Hati-hati. Apura niki. Oh, perang itu sakit napi. Wih, liu pemilat masih kemarin. Pengiring nih pengiring. Itu sih baru. Liu. Ini no. Oke, beli. Wih, Nona sebenarnya nama gang niki perang itu sakit napi. Mai bagus perang itu. bagus. Lawakan Oh, titiang mawat saking bukit seni. Bukit Seni. seni. Gumanti patut bisa. Jadi ngemiletin. Niki ini masa betul sekali. Betul di jasaran kanan. Beli. Ledangan. Wadah kan ibu niki kue tenang kono dia depan. Terus beli. Wah, ini. Ada dulur pesan enggak? Ah, daki beten enggak? Woi. Oh. Iki kena sawo mare. Waduh minum jelas. Ada foto jelek kita bawa dua kene. Dengawa ke raos. Kengken ugar saya mare deh. Pemilatnya jangan ada lain teknik kelih tua bajang. Mare dewek tua aja. Nah, aja pasti ngelar mati ini. Aja menang. Bukan kalah. Bukan kalah lo. Nah, satu kamu cocok. Kenapa kan? Apa? Masih sir-sir ada persaingan ya. Bapak Madan kanjeruk. Nah, ya kalah boleh asal. Apa kancung? Enggak. Enggak boleh. Kanjer bukan kalah. Wah, Panitia. Enggak. udah bikin seni boleh. Apa kerdakona? Ijan bumot ya. Nih bungut kene bu. Kan ajang ni bumot ya. Nih sing bungut nih. Apa? Sujen. Sujen. Tuh. Mau kelucu dari jelema. Oh 58 tahun. Oh, benar betul. Memang pensiun. Debangnya jelema kene bena. Adi gitu. Jadi sedang cil. Bos stoknya buat lah pabrik mau mati. Oh, gitu. Senang jangan paling terakhir udah. Panitia. Ya. Kan. Panitia nyadan. Mang apa? Apel. ITC. Ada. Adi ide tuh. Apel. Ada nih apel.
Adan tuh adan tuh apel ada sajeng nih jeng. Lu mau apa madan buah-buahan ini? Beli bawa makejang peratune katuran pangmaru milu bareng mesebara. Asa berkelas sana peratune rau. Sing ada sing beda sana. Aduh beli Gitu. Adi kabijan Milu masa marah nih. Inggih. Ratu, Kak Milu. Ya, kak, udah tua saya di mana? Bapak negara apa? Negara apa? Juri 100 Ah. sareng Yolas sinamia. boleh aja onyana ya yang ke Makassar sama Pasti. Oh cager. Titiang ngelung suruh latihan bos. Nggih. Oh, Ratu ada ngekemol. sareng sinamia sadi Menang Dumon menang. inayang menang bos-bos. Nasi di Wenten sani jagi atur panyumraman titiang Samatra. Aigeh ratu sareng sinamia. Sani sampun prasida leda ngerauhin ini karya si Wemaran titiang. Sani mangkin wenten atur titiang Samatra. Sani pindah ke Bantang si Wemaran punika boy wenten tios puniki wantah sanan dua. Sang sapo sira jemalih bos-bos. Sane presiden negesin sanan tuake puniki semalih ne patut tegas ipune punika sane kebos jayan diring Tasi Umara semalih ne pikoleh nyani boy wenten tios sanan tuake puniki jagi katur semalih ne yen anake punika lanang titiang bisa dia pindah ke rabin nake lanang punika Besek mansanan tua. inggih patut Aduh, rapi ya. Ya makanya ya. Nah. Nggih. Adi punika mungguin mat-matan saya mare. Nggih. Duaning sampun kemana anda dijang sani bini hajeng ngerawin poro dijang wantah saking puri saking suni kencana. Ya malu. Nah, Terus Terus, Dumon. Hah? Mana kan duwe Dumon? Oh, toko. Kalau kene tapi du ya nawa mah kadang yang bangna. Aduh nyuang kadang di tiang ngajak sirap tuh. Wah, sudah di. Udah ada sih. Ono mengalmu. yuk tebak. Sanan dua. Semangan baru bangun. Duaning sampun puput. Telu lubeng junguh. Adik ketu artinya pok. Tuh dah wangja. Ada. Aduh nggak beda aduh. benar tetep Apa sih? Don, ampun. Pleh tuh. Boleh. Nih jadi tinggal, nih tinggal. Ya. Buyun. Juga. Tapi kene nyon kok kene. Sing dadi angon mekipong sirah kok. Vertigo. Hah? Sirah angon mekipongan. Raja gelap-gelapan masih pangilu. Arten sanan tuane. Moyong udah bekemplong udah kepeleng can das temonyan. Sanan tua. Artene abese sanan tua. Artinya tuh artinya. Dadue sanan tua. Lu. Sanan tua. Coba keras setruk nyananya. Ada. Adi caro laci-laci karat korot gitu ngidang. Nggih, duaning sampun ten mulihan. Makin siosan niki sarengkali jaga ngewinten saya mare. Lurusang pemilihan Iya, sani lurusang, tiosang lurusang. sani makin ngawin sih. Oh, niki Lurusang ratu doaku. Dan awak makan yang mana? Ada. Salep saja. Tadi nyalip itu. Wagong salem. Timon sururung di tiang jaging laksana yang dadosnya di tiang manut atas kuning dukun sang sapu sire sani ngemilat niki panitia. ini dadosnya ngemilat di tiang puniki niki Doi dua Malaysia nggih. Kakak jeruk. nggih sani dados bantang pawisa kuno Nggih, laksanan tua. wa Nggih, betul. Tapi tegas nih nih kau. Tegas lala celele. sanan tua se artinya sesana nan keginan tu
tujuan wa irage apa kodan perangkat Baru bangun. juri kuang pembang penasaran dan juri. Adik Untuk bagus. Ige selanjur nyane terus yang kumati pacan Wilson saya baru durusan tegas Ledangan. sanan tua. Nggih. Maru Tidiang ngilanggala. Praya nyarangin ngemilatin daging pesewa marang duwe ini. Mapi tegas sanam tua. Saking neking tuas. Nan nangun jagat mangderahayu. Tuwak manah titian. Sami kawan punika tegasnya. Yang bakajang kalah. Sanan silah. Iluh jeung oyong rumah di pondok. Ayo. Semangan. Baru bangun. Coba pakai minum doh. Kak Milu kak. Oh. Enggak. Udah ngomong bungkatnya nan. Kak besuge nih. Ngomong konen suge dia stroke ini. Ikan dong. Semangat. Kak Milu. Mumpung Kak Subwado ini Nggih. kalau tegar-tegarin dumadak sida berpeka nyawes apa gunahan sana tua ada. Nggih. Enggak ada begenit nih, begenit. Nah, Juri apur. sanan tuat maka ngaran sesana. Ayo. Sesana, harus sesana kan? Ben. Tinggal Ji. Sesano. Engkene ada isi limo. Kamu jangan. Lima deh. Tos subane benah tegas sanan tua gitu nih. Hei. Dua. Sing melah pelaksanaan yang buka ya. Yen kene wicarane rasa penwakil. Nin sangkan ngeko daya. Onen prakat supaya kemung. Nak kengken uno. Lawan. Saya kan wakil mulai melipatan. Adan wakil mati ini ngetokin di overman. Yang dijani ini. Nangilingan. Kadi atur titiang sani sampun. Si Rejo sani militer saya marah. Dan presiden negesin. Kaon sampun kaon. Mapan punika. Ini benar. Sekali lo nawang. Cuma udah Tua benar. saja. Ibabot. Ane milatin si Wamarin itu dua benah tegas sanan tua. Oh. Aduh. Oh. Bapak. Di bapak baik dekat bapak. Daging konten praga. Bapaknya ada santai saya. Tadi ngawang-ngawang ada suara. Cara Bapak menjadi nih. bapak gue nekai. Nih, Yang bu. sesana gumanti tegas sananin tuh. Pangerap daning kali. Murkaning jana wimoho. Wangerebut adukar. Pada ngerebut kawirian. Umine kali juga nih. Manusia nih kepedangan. Konyang makejang. Pada ngerebut tongos. Ngerebut linggih. Tuan uring baradia makul. Lawan baratara wandawu. Jek mekerah mesiat ngajak nyamuk. Ribu kinayuh pakesaraya. Musuh angon bersayupan. Mawinan sesano ne manggokah. Sangganing sana nendo. Sana nendo mutegan jening. Degan sesano ne pang mangoh.
Angon ni dewo nyangero pekayon lan wacana mapan bumi jani ni Darmo kinurah kepatutane mopade jani jeneng karuna nyen kaden jeneng dane ane dadi nak lingsir nyen siro kriana patih murah Aduh, dane dados. Gusti Ampura Gusti. ampura titiang Gusti Nah bapak sing mugi Gusti salah patih papan cai sing nawang unuk petekan bapak mai jadi lautang jeneng iring kriana patih murah kemo ke suryo kencana mami dana siro kriana agung mapan agung dosa kurang pati abesik pengideh bapo deh karuna Dilo santi pianak bapo mulo jatuh karma ni dewo ingetang dap kasukertan jagate di suryo kencana dumugi persida ngomoleh kang yasa ning kaleng bapo jenis kaleng bapo Bapo. Bapo ngungsi studio lo. Surat yang silingsir. Suwat mo mengelilingi Welcome. Bapo. Sane mapikole manang repas remara wadah silingsir. benar Yan wadah kangkan atau titiang kantun teruna lo santi kantun bajang yan wadah ledang wenten jaga tunas titiang bajang ring gusti lingsir menapa kali deh tening atur sane tunas titiang terwenten tios gusti kan sampun lingsir niki bapak mulo suboto bapak yang matur munto ke gugup nah tening ampura di tiang Gusti benar Gusti kan sampun lingsir Supo lingsir bapak keken Mali karuna kantun truna Oh. makin banget pinunas di tiang ring Gusti Gusti kan sampun lingsir lingsir Sing prakatang bedak dok itu jalan matur nak. Gendane Gusti sekarang Kang. beli gule matur Nawa Kang Gusti iapel ten petanggung, imade ten petanggung. Pakai titiang matur ring bener Gusti. bener kalau matanggu ni rawas saya Lo santi kantun bajang. iya Made karuna kantun truna. Luna Yen dados titiang munas ring palungguh Gusti. Gusti ten sampun lingsir. Mangkin tunas titiang ring palungguh Gusti. Made Karuna Made karuna kantun truna. Luna Tunas titiang ring Lo Santi Lo santi Bajang Gusti kan sampun lingsir. Sudah luas pojok ke ludong. Nyangkat dong. Yen keni tanya ke raos sini sebang di kena ban bapak ngerasa Iya. sing dingah mara iya lo santi mula pejatuh karman jenenge kadian keto bapan yang raos mara iya Gusti kan sampun lingsir ben bapak tahu bapak ken polingsir keto ada pengucap-ucap bapak ini titiang ngandan sareng ipun benar Cocok deh, cocok. hei den malu Tapi balik Gusti. den malu den Apa aja ya. bapak teka main udiang kaden cai sing dia noleh cai nak bapak ngerak pemenang itu kenapa bapak ngudiang kenapa bapak ngantenang kenapa bapak ngajak mulai bapak yang Ampun ngelang aja kok mulai. Gusti kan sampun lingsir. ben bapak teka main mula sing adelen kal nyase ketiang jagat teh mapan kena uruhara kadijani sangkaning pekarden ya ipateh agung dipuri mangkin kayun palungguh ini sampun api jadi gini iya lautan saya kemau ke sudah kajana walesan kengken kematian ya dok buku tanggung didi yen penyidang cai walesan tu yang juang
Beli made. Dah beli semua anak saya beli. Ada pengenikan Gusti Patih buka gitu. Laksana yang beli. Ne ada sanan tua kini. Ne sanang punut beli. Sinak sana ni momong kare dursi lah di jagate. Prasida ban beli ngelebur. Prasida ban beli bakal Mendengar tuh. Masuk sebab. Pangyasa kerten bapak di Jakarta sida paripurna mula jalan. Asa boleh ki Gusti Lingsir. Yang kadi punika pikarsan pada Gusti. Manda titiang muputang ipu di Padagung pamit. Pada bagi titiang. Jalan. Ragati mati si Padagung. Jadilah anda tekannya. Kekeng dia pinolehnya. Lan kita semua. Dumadak. Pemargani beli made. Presiden mapi koleh. Lan Presiden jadi. dikjaya rik payudan. Sehingga rumah bapak malu. Di rumah bapak bersada kamai. Main jalan ni.